still on one of the 7 wonders of the world. The wonders of Evangelist Ebuka Obi. The project, it changed the phase and the value of land in Bala within 1 month, 2 months to 3 months. Go? All can aga nike. If I get a white sand, get an efiru when a white sand in me many. If you feel when a white sand in me, a whole belego can a by folia. If you get na almost na as and feel when this project should be counted as one of the 7 wonders of the world, because within just 2 weeks, 3 weeks, this project price and go from 0 skyrocket here to almost 1,000%. What I go? Then I'm aware that what God cannot do does not exist. And now, if you knew development from where we left it the other day, well, opportunity I win and if the distance again. I'm made in a live video last time, but live video do long and almost at the end. For ebeni for caterpillar gallows eba, ebeni for only even me go say na vida ya mukata mukiwefo. What is happening in Ngobala right now? Meanwhile, an encounter Melun Ngobala yesterday, Melun Juwe Mukatamu Emana sometimes a answer call of nation. Ijegodo Nambubo. Nya Ishi je toilet, Ije Nambubo Kikukusag. So I experienced it yesterday in Ngobala. You got to go. If I were now the only alternative though, Ijuwe je toilet. So game park moto na ilo with my guy Munaewe. Bazie nime, no nime. They just toilet nime mbobo. If I was on the road, I'm mad in a timpu. Ahawe la leo. Ahawe la leo. Ana ho for sale. Mokatamo. Elego go. Elego legale kwa. Dem go bala le tizi. Then go bala le tizimpu. Very le flu bagogido wo. Very le flu bagogido ka wolo ha na ekwu. This project is more like a wonder, miracle overnight. So if you are still thinking that miracle they exist, je John den go bala. The otago na go bala onye amoho no emecha meto 10 million naira aka. Metusri 20 million aka. Meanwhile, if I owe a value of land, emana some time back, you are looking at 50,000, 100,000, 150,000. But today, we are talking about millions, and all within a space of just less than 3 months to 4 months. As then, and I was what God cannot do does not exist in our baga. If any na baka uko na dia now, if any na baka uko na dia na, then I know if me go say ki we gota maka akụkọ ankolu maka ebencholo ije yakwefukwala ebe ahụ ekpochara kịta, ebe ahụ ifulu ekpocha kịta ka ụkwa part of that land a na-ekwu ịghọtara. Ngobala na-achọzi ịghọ London, Nnewi, Promax, nwobloge ha na Owerri, Nnewi, Onitsha, Lagos. Ifukwala ebe ka part of that land. I was told that this project cut across more than 2 communities. You got to go. Cut across more than 2 communities. There is even a board I waffle. Amaram na ayagage ebe kulu goodbye from Amashala also. If well, a follow. The land do huge, and they still ogakulu nime. You got to go. Cut across more than 2 communities, as I was told. Onwere ife nchọrọ igosi unu kịta ka ọ na-ofu ndị ọsọ afịa
na anya ebe ifuru ndị niile a na-ebe a kịta paakị machina ifuru ha ifuru ndị niile ahụ ifuru nọ n'ime ọfịa ọkwụ ndị ọsọ afịa na-eso machina ifuru moto ọkwụ ndị ọsọ afịa ọ ndị a ka a na-ekwuru na ana ahụ for sale and a na-akpụ ha bịara ile nwere ike ịwụ ana mmadụ so ka imuru anya daalụnụ.